Perawan pun nak nembar cakap buat jaka nam tak kacau pirawan mah. Tang satu lagi kapal satu lagi pung Tang satu lagi. price mah. 10 kilo. 10 kg. Boleh ni duk cara. 4 bang ikat yang sana 10 kilo satu lagi. Kapal sekuang. Kini pen kuai ka pen trek. Toh, ni bak ni ha. Satu lagi pung, satu lagi dak price. Bahak. Toh. 5 kilo enan deh. Ngan divide mo. Ya ini ka price ngan divide. Ngan divide baca apa kisau teliki kipung. Kini ka price. Toh. Cina dewa. Teperuan pait mah kita ka price ni pakai hina kan dia bahak duk. Toh. Baik. Sorry saya. Toh. Tok away, ai no pung ka balai. Toh. Ka price ti ha. Kini duk ka ngan divide mo. Te kamut sa pung ka way ba pung ka basau mah. Tanduk ka. Jadi ka price mah, perlok. Kadai hak kapung ka ba lengkong. Menangkong. Tan cerah. Kadai ka pung penengkong ah. Kadai hak pung ka penengkong, kadai pung red. Pung red mah, jeung ada ka bajai mah. Sama ka namput. Yat. Kadai de ka price kadai hak pung ka penengkong. Saya kadai ka way. Atau kejep. Pasal tolak biang. Ni pung bawai, tahu biang. Sei ban jihad, tahu. Custom. Teh nak tidak nak. Iya, sepahin ini macam kan? Rapi. Mana? Kebatam lah pungrit ci teh lah ni ha, pung kebah. Pembaar. Kena cukup kuai kan dari baca ka arpo. Menurut trek entah benai Julai. Hak dor tiket kebah. San spot cash tiket. Apinyo akasong pisah ka balong. San paujar entah kipas bebas. Pung ka dor desak deh. Toki dok ka gede hasakwang. Tah tak askusi benji. Kebat dok kawan. Kini dok ka gede sakwang atau dok ka mentah sengai trek ta. Trek ta. Katnya. Kenyo trek. Mapen kuai haka at pendur trek. Plat. Kini dok ka gede hani kapung ka ba. Pung pasau ni deh. Cakap sulit itu aja. Makan buat ini. Kalau coba thay ni mta. Sedang. Sedang. Kadai kapung baar. Kadai hene sakwang, hene bedon sautu likipung. Te ada pung ke baar ho. Apa ecet choi dok tok niat. Bahamat dok. Tire. Boni ka price ini deh. Jepang. Teno itu. Ya. Biang. Kanai kari hapung ke baar. Hene sakwang ben khoi apru trek. Ben khoi haka apru trek. Haka dor sam spa tangkai tiket. Bat en pen khoi habaro satu likipung. Kanai pat kadai kadokha haka pung ke balai. Toh. Boni ka price ni deh. Kanai kadai pung balai. Prokrawan. Debeh pok sakwang. Hidup ka bun custom sudah. Kini prokrawan kini saki. Ya kasih tidak ka badai ni pok sakwang. Kau ben kuai haka. Ar pendur trek mentau benai. Julai. Haka dor tiket ke balong. San spot pakai tiket berpenyuk ke Sampau Hajar. Bagi price bebas. Saya cek apa notis kuai. Kan tu. Bagi konsolation ni gilong bebas. Ini ayah hadu San Hajar bang taki lai Hajar. Toh. Kini kalau kangen divide mah. Ngan divide ha ar telikipung. Toh. Kini kali kapung ke ba lai. Berhak kapung ke ba ar. Toh. Kene kapung ka balai mah. Toh tu kapung pung baar. Dia tu. Asa, juga asa mana tu. Jadi baik beli re toh. Anak kerja teh kete. Toh tapi. Teh nana. Ha tahu lagi nah. Oh teh note. Ini bah asa tahu. biar. Teh penut bejaha kapung ka baar, pung ha.
Hidup kah pakam hek size kena teh kena kapung ke benengkong mah. Kapung nengkong kena kapung purit bah. Pung nengkong purit bah. Tah. Tah biang. Tah pung bawa ar lok tap. Tah. Tah, tah bahek duk ha kena kapung. Dapat ngalah hek duk pet. Tah. Bar. Tah ketip pada kapung bah. Tah. Tah dibaik sak ni, dibaik mah kebak aweh. Ai nak aweh ni macam sak aweh mai changan. Tah, tah. Tah, tak ni, tak ni. Tak ni. Tak bi berat, tak bi ni. Tah. Puan. Oh. Ini dok kapan cengan ni. Ye biang ini lo pencengan ni. TV di construction ni tadi. Dah tahu bro ini rawan lah, sehun jerut dah. Tu asa pung balai ha ni. Hang tu. Tah. Tah pan pi bapang kowe price tah. Kedai ka price. Lera baca dok hang ni. Tah, price. Ha kapung ke bah saw kan ni. Sau tu lagi pung, sau tu lagi dok price. Bahak dok ha. Tah tu. Awan ni dok ha mah. Tu mau dipendap cua. Mau dipendap cua. Nanti hak yang ni. Entah sih tak dok ha. Dok ha perwan bahak sudah mah mesti terus tak syuk bertang bahak pai tu mah. Tang ke bahak sudah. Pukul deksi berpuluh ya. Isun bah dok ha. Kita mah perwan. Hapung bak mah kan ni. Tah, pung bak. Dek pung bak ah teh. Perwan pung balai mah, pung balai. Oh, lah hak dok khas kontasi dok kali dok custom sudah pet. Oh, ibang mah tah. Pung balai. Klem lek silang ini pas step kejo-kejo. Pung balai ketu pung. Dek. Rinti pung balai ha. Kebai dak deh. Hang ni pung baar. Khai bagi tenak bam tasi sawang pej perwan kelah kasas kelah biang pha. Perwan ki Nawasaki ka jeng dok ham tasi yang lepok sakwang bahasa long arpun 3 Julai. Hang ni kapung harus sudah ba sakwang. Perluan kini kedai ka pung hang lepok sakwang satu lagi pung kabang siap berkuai ketika arpun 3 Julai mentau penai. Julai arja pesan di perwan hak ni pung nyimpel kai tang timret ni pos satwas listrik bab niat yang manga bab bayi niat berki prok jonga dan kembali ngosongot di kani kapung kadi kapung jong ibak sit kharjarin kadi hang ni pos sakwang satwas listrik di kabar hang ni kadi tang sam sepat ka shirin yong wikwai di kapor kwai ti sejan kalau kendai beje step hadu ar beje hak tu si kadon kalau kidro patnak ta ka jingbu ki jaka angin bu lupa baiknya duk kajan bet ar sentrik di kijing ai subhan di pras kibarit hang ni pos sakwang kalau ka benikong ni ai san pojar ka ar pojar ka balai pojar dahrin kata pat perwan nomor kali tang ketimret ke basan sepat ka kebayrung lane sepat ka shirin kwai kemut ba nilasna no ka ba construction price ni ai no san hajar di construction price kemut san hajar seputli kemut san pojar bat lai hajar seputli kalong lai pojar tingka di kenang bagi perwan tang san sepat bareng kemut bala ada pihak san hajar construction ro klien long jimutai pi klien nong sawajar stiang sawajar mohon bakli lus ka baik kali ka basni di nam tagi di dok kam tasi hang ni thos pasan phot bang la tam kendet di kidon ru saut li dok khak ba hek ha dok price di kemut ars pasan phot tam dok kha wala kata perong la thek nam tajupi rain sakoi par kum kaji kuma perwan ha ka to si bun gi jaka khwai wala kum saken simo pun ais ki gue gi jaka ke ba hek la da kimla bani la sip gi jaka ke ba hek wan hang ne bat nya po sakwang sakwe listrik saut li pung bat kabarung keberit na tajupi di kubli sibun kubli siar jarngu perwan gi khot nyuan tajupi kam tam perwan na po sakwe listrik bom yak lat balai sikit hek kelak berwan hang ni ada pihak tengah kita solusi rek long kajing mentoi na tajupi haduk san ajar kat kubli sibun kubli siar na tajupi